ni icyorezo kimaze iminsi 978 cyumvikanye mu Rwanda, no kuvuga hafi imyaka 3 irashize. Ni kimwe mu byorezo byahangayikishije isi muri rusange kugeza na n'ubu. Ni icyorezo cyahitanye abatari bake, abamaze kucyandura basaga 691,000,000, n'abamaze guhitanwa nacyo basaga 7,000,000. ni ukuvuga impuzandengo y'umuntu umwe mu bantu 100 bacyanduye yitabye Imana. Coronavirus cyangwa se COVID-19. Twifashishije urubuga rwa World rutanga update cyangwa se imibare mishya kuri COVID. Ni urubuga rw'abanyamerika ruhora rwerekana imibare ya COVID uko abantu bagiye bandura, abayanduye, abapfuye n'abakize n'abakirwaye cyane. Turasanga ku itariki 24 ejo hashize, ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, abasaga 390,716 n'abantu 930 nibo bamaze kwandura coronavirus, basaga za 390,000. naho abasaga 3,894 n'abantu 137 abo bitabye Imana ni hafi 7,000,000. Urubuga kandi rugaragaza ko 1,633,000 n'ibihumbi 279 n'abantu 771 aba bamaze gukira. Urubuga kandi rugaragaza ko abasaga 20,543 n'abantu 22 aba nibo bantu bakirwaye, n'abasaga 20,000,000. Rukagaragaza kandi abasaga 38,000 aho bakirwaye cyane bishobora kubaviramo gupfa. Urubuga rwerekana imibare ya nyayo y'ibihumbi 37 n'abantu 336. Reka turebere hamwe abamaze kwandura muri iyi minsi 2, kuvuga guhereje ku itariki 24 kugeza kuri uyu munsi wa none ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu kuri amasaha mu gitondo saa 11:35 turi kubaha amakuru. Urubuga ubusanzwe rwerekana imibare yanduye y'umunsi uhereye saa 7 z'ijoro kugeza kuri saa 7 z'ijoro. Gusa kuri uyu munsi wa none uhereye saa 7 z'ijoro kugeza ku isaha biragaragara ko nta muntu wanduye. Ariko duhereye saa 7 z'ijoro z'ejo ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu biratwereka ko muri Amerika handuye abantu 1,281, naho 5 muri Amerika bitaba Imana bazize iki cyorezo. Mu Buhinde nta muntu wanduye, nta n'umuntu wapfuye. Mu Bufaransa handuye abantu 1,217 ku munsi w'ejo washize. Tugakomeza muri Vietnam handuye abantu 57 n'imisago. Mu gihugu cya Indonesia handuye abantu 74, hapfa abantu 2 bazize iki cyorezo. Muri Poland cyangwa se Pologne handuye abantu 32, nta muntu witabye Imana. Mu gihugu cya Denmark handuye abantu 9, hapfa umuntu umwe. Naho mu gihugu cya Slovenia handuye abantu 5, Lithuania handura 17, Bulgaria handura abantu 16. Guatemala muri Amerika byabigwa handuye abantu 503. Muri Cuba handuye abantu 15. Muri Bahrain handuye abantu 11, Sri Lanka handura umuntu umwe. Muri Algeria muri Afrika handuye umuntu umwe. Afghanistan handura 18. Laos handura abantu 3. Naho Cambodia handura umuntu umwe, hakira 3. Muri rusange muri Macau handuye abantu 134. Ku munsi w'ejo hashize ni ukuvuga ku itariki 24 muri rusange
handuye abantu 3,990, hapfa abantu 8, hakira abantu 27,000 n'abantu 531. Iki cyorezo cyumvikanye bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Wuhan. Ntabwo byari ibihuha, byanyuze mu itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryo kuwa 13 Werurwe 2020. Nibwo u Rwanda rwemeje ku mugaragaro umuntu wa mbere wanduye coronavirus kuri iyo tariki nyirizina. Ryemeza ko umurwayi wa mbere wanduye icyo cyorezo cya coronavirus yari umuturage w'Ubuhinde wageze mu Rwanda ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Iryo tangazo rivuga ko uwo mugabo yari avuye mu mujyi wa Mumbai, yambara gusuzumwa bakayimusangamo nubwo yari yaje mu Rwanda nta bimenyetso agaragaza. Yijyanye ku kigo nderabuzima itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu nk'uko bivugwa muri iryo tangazo, ari nabwo yasuzumwe akamusangamo indwara ya COVID-19 yo mu myanya y'ubuhumekero iterwa ubu n'ubwoko bushya bwa coronavirus. U Rwanda n'isi muri rusange rwagiye ruhumurizwa, abaturage bahumuriza berekana ko n'impamvu abantu batakwiye gushya ubwoba kubera ko coronavirus ishobora kwirindwa. None ubu twakwibaza kimwe mu bibazo abaturage bibaza, ese koko COVID-19 cyangwa se coronavirus yararangiye? Ese impamvu nyamukuru ni iyi ituma COVID batayijenjekera? Ese hari aho bihuriye n'inkingo zatanzwe? Reka tubirebere hamwe. Ndabizi umunyarwanda aho ari hose yavuga ko yarangiye, nyamara kwaba ari ukwibeshya koko. Kugeza kuri uyu munsi wa none ku isi harabarirwa abantu basaga 20,644,000 n'abantu 412 nibo bakirwaye coronavirus. Muri izo miliyoni zisaga 21, ibihumbi hafi 38 nk'uko twabirebeye hejuru nibo bakirwaye cyane ndetse bishobora kubaviramo n'urupfu. Ese icyorezo cya COVID-19 gihagaze gute mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'ibiyaga bigari kuri uyu munsi wa none? Ku mwanya w'101 mu bihugu bishegeshwe na COVID haza igihugu cya Kenya, handuye abasaga ibihumbi bisaga 344, naho abasaga 5,700 bitabye Imana bishwe n'iki cyorezo. Abakirwaye ni abantu 315 mu gihugu cya Kenya. Igihugu cya Uganda dusanga ku mwanya w'123 mu bihugu biri ku isi byahuye n'iki cyorezo. Uganda babarirwa hafi ibisaga 171 n'abanduye bose abasaga 3,700 bitabye Imana, naho 66,712 baracyarwaye. Ku mwanya wa gatatu muri Afurika ndetse n'umwanya w'126 ku isi muri rusange tuhasanga u Rwanda, abasaga 133 baranduye, naho abasaga 468 bahitanwe na COVID-19. Abantu 79 baracyarwaye kugeza kuri uyu munsi wa none. Ku mwanya wa kane, 97 baranduye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho abasaga 1,467 bahitanwe na COVID muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, naho abasaga 11,000 baracyarwaye. Ku mwanya wa gatanu, abasaga 54,000 banduye COVID mu gihugu cy'u Burundi, naho abantu 38 nibo bitabye Imana, naho abakirwaye basaga 347. Ku mwanya wa gatandatu
hasaga igihugu cya Tanzania abasaga 43,000 banduye icyo cyorezo. Abantu 846 bitabye Imana bishwe n'icyo kinyagwa. Kugeza kuri uyu munsi wa none nta muntu ugaragara ko akirwaye mu gihugu cya Tanzania. Akunze kumwumva ubufasho rero no kuba maso. Gusa kimwe mu bintu bishimishije cyangwa se umuntu yashimira leta y'u Rwanda ni ingamba zagiye zifatwa harimo n'ikingira rya COVID-19. Niyo mpamvu usaga abantu biraye cyangwa se bumva ko COVID yarangiye. Gusa mu buryo bushoboka, mu nzira zose zishoboka, turasaba gukomeza kwirinda. Kugira ngo benshi bazi ko COVID yarangiye mu Rwanda, nyamara COVID iracyica abantu muri rusange. Urubuga rwa World Meter twereka imibare rutwereka ko ku munsi w'ejo hapfuye abantu 8, naho 3,990 batwereka ko aribo bantu banduye ku munsi w'ejo, naho 27,000 n'abantu 531 aba bakaba barakize iki cyorezo. Nshatse kuvuga ko umubare ukira abaturage bakira ukiri hejuru kurenza abandura cyangwa se ahitaba Imana. Rero reka dusozere hano, ducumbikire hano, ariko icyitwa COVID-19 cyo kiracyariho. Ingamba zirakomezwe, ikingira rirakomeje kugira ngo dukomeze twirinde. Hasta la vista. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07292031 cyangwa se aho uri mu bihugu byo hanze ugakanda akamenyetso ko guteranya 550 dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimire wowe udahwema kutwereka kudukurikira. Dushimire wowe ugerageza gusangiza ibiganiro byacu bagenzi bawe. Dushimire wowe udukurikira mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Asezi, Uburengero bwaryo. Dusuhuza abantu bose badukurikira bari mu bihugu by'abaturanyi. Dushimire kandi tunasuhuza abantu badukurikira bari mu bihugu byo hanze. Hasta la vista.